I pozdrav Raja, dobrodošli nazad na kanal Vezir s vama. Nadam se da uživate u našem serijalu. Danas smo na trećoj epizodi, surfamo po netu. Danas također imam 10 zanimljivih činjenica za vas. Za one koji su prvi put na kanalu, naravno udarite to crveno subscribe dugme, pomaže puno kanalu. I naravno lajkajte video ako uživate. I naravno ako niste znali neke od ovih stvari. Jedna obična grafitna olovka koju smo svi koristili u jednom, da kažem, trenutku naših života može nacrtati liniju dugu oko 56 km. Zbog nedostatka gravitacije u svemiru, astronauti su zapravo viši par centimetara iz razloga što gravitacija ne vrši pritisak na njihove pršljenove. Površina ljudskih pluća iznosi oko 69 kvadratnih metara. Kako biste odgovorili kada bih vas pitao koja je životinja najviše počinila, da kažem, ubistava na planeti? Koja je najviše donijela smrti? Vaš odgovor bi naravno bio morski pas, zmija, pauk, možda neke od tih životinja. Zapravo to nisu ni morski psi, ni pauci, ni zmije. To su zapravo oni pesticidi koje svi mrzimo, komarci. Slonovi kao trenutno najveće životinje koje hodaju po planeti ne hodaju zapravo na njihovim stopalima, oni hodaju na njihovim prstima iz razloga što je njihovo stopalo popunjeno salom, a ne kostima. Hobotnice imaju 3 srca, 9 mozgova i imaju plavu krv. Da li ste znali da je koža od polarnog medvjeda zapravo crna i da njihove dlake nisu bijele nego su prozirne? One presjecaju svjetlo i zbog tog izgledaju bijele. Kameleon može pomjerati oba oka istovremeno u različitim smjerovima. Svi smo čuli za ovu sliku, svi smo je vidjeli milion puta. Da li ste ikad primijetili da Mona Lisa nema ni obrva ni trepavica? Stupu šta nema kozi, malo. Poput ljudi, žirafe imaju 7 pršenova u njihovim vratovima. Ali Arane, gledaj ti to pršljena koliki je. To bi bilo to, Raja, za danas. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav svima!